I pozdrav svima ljudi, ja sam Marko sa kanala Bizo TV, a danas ću vam pokazati kako da napravite svoj klon. I uglavnom ljudi, evo sad ću vam pokazati kako da napravite svoj klon. Znači ubacite video u svoj projekat koji otvorite ga naravno. On se sad učitao. I sada izrežite onaj dio, samo malo ovako. Znači ja tu dolazim. Tu sjedam. Ok, malo mi laga ovaj tu dio, ok. Znači, ovo izrežemo taj tu dio, ovo nam ne treba. Uglavnom tu smo prestali pričat negdje, samo da vidim. Malo mi neke laga zato mi je uključeno dosta programov. Aha, ovdje. Ok, sad ćemo mi to vidjeti. Znači prije nego što se dižemo, to jest tu stavimo, onda stavimo ovako tu, pogled bacimo na njega. Na kakvina klona. Ja sam tu sad par puta ono, samo da vidim koji bolje ide. Tu sam se digao. Ok, samo malo. Tu sam. Malo mi je inače laga ovaj tu, ali ne znam koji mu je vrag. Kasnije valjda s OBS program, ali dobro. Ok, to je to. Ovako ćemo izrezati, ovo ćemo maknuti, ovo nam više ne treba. I sada imate dva videa koja su glavna. Ovo ćemo spustiti dole, ovo je isto. I čekaj, ovo možemo komotno staviti tu. Ovaj trak ćemo izbrisati da nam bude preglednije. E sad ovako, znači tu govorimo. Malo mi je laga, ne gledajte uopće to. Ok. Znači sad da vidimo, da se da tu lijepo miram, znači tu je glava. Ok. Samo malo, tu moram negdje malo smanjiti. I uglavnom ovo bacite ovdje unutra. Isto znači iznad toga. Pokazati ovako. I spustite dole to. Da mu preglednije ipak. To ja ću sam morati malo pojačati poslije, ali dobro. Onda idete ovdje. I da, nešto sam zaboravio napomenuti, da morate ovo spustiti malo, da vidite otprilike do kud vam scene idu. Znači da vidite od kud scene, zato jer će vam to biti potrebno za to. Znači do kud vam ono najviše doseže glavni taj lik u tom videu. Znači evo ja imam do tud, znači po pol praktički, ali meni doseže taj drugi lik do tud, pa onda ćemo ovako. Da ćemo pokazati, idete ovaj mask. I režete gornji dio, znači ovu stranu, znači toga lika trebate izrezati, zato jer ovaj drugi je kak ti, on se naslaživa jedan na drugi video, ako me razumijete. Znači evo onda uzet ćemo od otud, tu, vraćamo tu i po ovim linijama. I uvijek režite po linijama, a vidjet ćete poslije i zato, čekajte TLZ, ja sam malo fulao, ajde, Sony Vegas. Još jedan moram ovako tu. Ok, i evo ga tu. I obavezno van ovih izrežite za svaki slučaj. Evo, tako. Sad ovaj imamo, vidite, to tu spremljeno. I ovo sam povećate. I sad ne znam kako to izgledalo. Nek vragu. Da, evo stavimo tu. Sad niste to vidjeli kako izgleda, a sam malo. Znači sada vidimo kako to izgleda. What the fuck. Aha, malo meni laga, ne brinite, sad ću vam to pokazati. I da, još uglavnom, prije svega, sad meni ne znam zašto se meni neće vidjeti, ali nije bitno. Uglavnom otijete ovo samo malo, Vegas Color Collector.
dotijete, dorate, ok. Tako da, ako je, i ovaj morate video gore nazad ovo kad ćete svasti, jer više sad tu sad vidi sjena moja. To nisam gledao na sjenu, da, koragu. Uglavnom, tu je sad po sredini rezijan, koji se ne vidi. Biće, znači vidite kako promijeni boju. A mi ćemo vratiti kako je bilo z. Ok. Ali mislim da ne treba ništa mijenjati. Tu se možete se igrati sa bojama ako ono variraju boje, ako nije nešto jednako. Pa možete promijeniti, ali da se ja neću to ništa mijenjati. Sve ćemo staviti kako je bilo. Jer tu se ono ne treba ništa mijenjati. I normalno označite sve. Izrenderujete. I to vam je video. I uglavnom ljudi, ako vam se svidio ovaj video, obavezno bacite like. Žao mi je što je malo, ne znam sad zašto mi Vegas Pro 14 malo laga. Ali uglavnom, ako želite još nekakvih tih o Sony Vegasu ili nekom renderovanju bilo kakvih videa, obavezno lajkajte video taj sad. Napišite komentare što želite sljedeći da vam napravim ljudi doći klipa. Pozdrav! No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.